إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي على بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبارك نغناوني قدرة جبارنا نعمة غاندا شناوان نمتي وتتنيا بلي كتتا لافي كتتا أرزكي لا نمتي إيكو كتلانيا دفسلمو لأن نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. Atizam de la fursa ngo sura na gang na woni ti banima ti manima talan bandam ti ya mama zaha nduma na wonde mbasani na wonn barahma na won son banan bo na woni wa pam bakara ma al jannani banka la fi yomani katan mi ti sura na gang na woni nduma na won timba lafiya timi ba mala lafiya on na on pante lafiya lalan yale yabnama ndal fakamba na won dabga handa te puro kapara ne wusir sum shanga yinti ti zaha kanya bansura na gang nawuni na wun yon yasan yo vyalle na wun pan ya annab daraja annab dal barkana annabi yadda na wuni usongya te paya lala nyale katlazam de pursango His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia woko arziki ka NTV cover lala tafsirungo na wun zangle mulu bukata nduma na woni wan suru borshele na antimole nyabil na lafi na ambaragam litu na woni wa malmu wa yalatu kapalo muradatu annabdal barka mun kammal nu timbote tafsirun wani be yomani katanga na won miso kam yala ata suru na woni o yon yason yo dalle na won songmiya kamali bukata titi lalan yale nduma na wona alqawli zan dalam andab muhammad nu yimnam nasara din pil duniya zaŋo maa naawuni palinli nduma naawuni ke ka lala nasara maa ka ti lɛri ni naawuni niŋ tiri katari naawuni paɣam tiri zuɣusuŋ
lalan yale har wayo the media houses ma the sura na gang na woni mini management ni machine na maza na ongul ya no gulbo na ompante mini ya de zoksun te mal dalhu tv den dala live dalhu tv into dwalle den yala live dalhu tv ka ntv asba 10 o'clock ntv sagani tv 6 p.m. Diamond FM Tamale 1:30 p.m. Majority Radio Tamale 8:30 p.m. Kesmi FM Tamale 1 p.m. Amana FM Tamale 1:20 p.m. Dasuma FM Yendi 12:30 p.m. Beach FM Bimbila 8:30 p.m. Kambang Air Radio Diyale 10:30 a.m. Eagle FM Wale but shift that time to 1 p.m. Ranyala 8 p.m. Yung. But from Eagle FM Wale Panyala 1 p.m. Urugu yene. Lala yale mabi Tepara Annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yala rahmatan lil alamin. Lala mazo bikal umma zimsimne. Katiti garanti kayara adibu awladakum ala salasi. وبسميه إيالتم يلا تزغن حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن فانيا يمنا وبسي إيالتم النبي يرلم النبي أهل البيت ما يرلم ني قرآن كرمبو غارانتي بلا ما تي غورم بون تي كوالا شارع فمم كم يرو فرودنا بلا وغبا كان يبو النبي أهل البيت القرآن so ti jene entin ye karman wo confuse me kan nabiyal do balgir mo ker la shara bantum sarwaitir al ummama inni tarikum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada kan nabi man serte wo ker la shara bantum sarwaitir al ummama kitab Allah ndumana won litafi Qur'anin balama wa itirati ahla baiti o bang sete ditinan kasoti ce ya nungom barme mbla ni wayan ka parser al umma annabda al umma kuni lo nyawayan kikisu ka annabiyana masalu ahla baiti fi ummati ka safinati nu man rakibaha naja wa man takhallafa anha garaka wa hawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabiyala rahma أمبل بالنام رزاح الزغني كل ما أدى الله فهو عالم ونكفنا ولي وبيعالم فوني النبي لا رحمة زنتو فعندنا وبام ستة النبي درجة نوزاشي كيرتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلي غفر الله لكم والسلام
ليس في الإسلام كله ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام كله ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام واتباع محمد ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله للن يلها جادم تقايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله بسم الله جادم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم للن يلتي نقول بكرمبوني سورة باتما سورة الفاتحة سورة ياسين من سورة الرحمن ما به إيماغيني كيول سورة دباتما yen yala ka yel shele
اللعن دبات ما كاركيانا رمي كالسير بوني ينمي كان دمنا ونقلس يتوعى كاردال الله والنئمة منا والنئمة زندلم و بنام دزاها كارمي ساها كاركيانتي unconnect la sura nam de batama mabihi yulbi ade yam tilge afa haja adam suratul rahman wala karab tilge بسم الله الرحمن الرحيم ayal wala الرحمن inye biyo suratul rahman ni yam tilge wa tilge men ar-rahman na wannan busu mawu din kare sam tilge le suratul rahman mam balama ka kana tinya suratul fatiha karmi yal wala بسم الله الرحمن الرحيم ayal wala الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم yo karban ko fatiha kar tilgala basmala ma kakin arrahman arrahim ayi do alhamdulillah rabbil alamin bannam da za hadumama kayal mun yomuni arrahman arrahim yinya rahmama ban janman haja adam tiyul yasin wula ko tilgale بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ayi nama wam tilge mundi tilgala gaba da yasin annab muhammad balama rahama mi baba tu nya annab muhammad dizu kanya kan du mana wonyal ti qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin inya connection sura da ta ma sa na wannan buzo ma rahma mabihi disa ha connected to meni ndu mana won rahma suratul yasin dan bat bi tafsitla rahma nan buzo ko sheldem pil na won daba kitere ne te kama ma puni te nami yel ne kamam ndu mana woni akwar na son wiyama an ko bukata ayuni la na wunni zango yul shele innam an bor shelma wasu fa shele din mal alaka ni an bor shelma lala sifa ma kayan zan kar lege dargo ka yusule mpaga an bor shele so na wunni yusi sifa shele wasu fa shele karmal alaka ni wunnam shelma ati borle kala sifama solen yar zamta ka yusle nzamda la sifama nsuna wune kapaga ambor shelma amma gani mabi kakana te yule suratul rahman ditilku har san kyamte ba de babu suratul rahman go ayan yame na wunga tlanga de puni kariyan yalanga hakuna wontirte amma antilannan ko shabban mar hankal kan tuban ayulle karman kaman kilan bangde ne kaman ya to kana wun yartima domin ayin ya suratul rahman mafuni kana wune ko kulkan aya da bai anya koyal fa bi ayyi ala rabbikuma tukasiban yenmin salnam min alzin ma ndumana wonni imadin biki ne to lafsikir nan da na awon ni'ima din ne ke ne to in za su le kan nan da inkare ko yalla la ma to nyal kar garti ta sura ma mai to anyal bo zo ko kuliyar da fara hey alzinnama nin salnama na awon ni'ima din ne ke ne to in za su be in nafsi yin nan da tuni kala lama bo kan awon bang settima ashe din man la na awon yartime an tu zang lala ni'ima shɛli yin bani bɔrima ka naawuni bɔha n bɔri naa baŋ an tu zang la n nyɛ lala ni'ima shɛli an bɔrima an tu zang lala suurima ka nyɛ ni'ima shɛli an bɔrima naawuni sani bɔnchɛ ka a bi nyɛrili ma bii musulmi ka shɛli n taatili lala ma zilinsi ti bi mi
timi ka suglu sakti kama abu mishele ka sakti kama abu mile ka share lelama en songani ka bon ntinyele ka bangle yala pam je biya gani katbumi imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salatu al-musallin mabi wa hikmayatu afuri wa bansir hankalan kamza kayara la ta'adu ma tajhalu fa inna aksara al-ilmi fi ma tajhalu mriya ki hitir ka sasir bin shayin bumi domin bansin pam bela an bu mishal nima yin ne bu mishal ma bansin pam bela nima don't hate what you don't know, for greater part of knowledge is in what you don't know. Yel malami yelo ambu mishanga man kalse deso ambu mishado abin yar nan banki amal soye pam na pasolo mun yarle man to miru zala kema man bubalo ba understand ka tale yale disa ayen kam na tizan won jeshel pulma ko tirwa zabla la biane aya gummi katon yal ner kane amala la yenne kul bumi ma so kam bumi ha duniya ma yin zo ka namle amam bang nang gunwo putti ma nu ka yullenya boni ko kamiya nu kana wum balga bang sun shanga anti shaba karnyala na wo yulla nu mo puni bobo shan la shanga den jen ma ko yulle kani to yala an yan nan yuma shanga duniya nyanga maka tinyala amma mamu ko kul yullo mo la sin ma kariyar ya ko ka yar goma duniya ne ayan nan la yuma kaza kana an chafsu duniya ma am yanzal la ba kaza ka do bi kaza nyabul malanya anyabul yan walagme anyala munya mala nafi anyala wula anyala kullu dan so kama ma nyen kul yulle min bobo lan sin yala mja anuna amal da bangsin kara ati Allah yuwala nyale afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un demo yiti Allah tin na wonnam yala yuwala yipala ban lawra tisalna dinya ka shelbe ya gane yin ne bo mil ma zo kai ay mo yuwala nyale wule yala ne yuwala nyale disa ti shakam ka yara din yar layata de man lamma an bo mil ma zo yin bo mil amma da ma'ani da ma'ana galsiya lalan yale mabe dizo imam ali li yalti shamma jarna yale disa bi hetira kama ko le dimle na ambo mishal ambo mishal ma ka ko dimle ne la rama ko yala ne ya bang sum tam biara ambo mishal ne so zam sulu ambo ham amini bang يلمي النبي موسى النبي يو بل من الأولى الحسن من الرسل ونيلا ناون النبا وتون بشب ناون نجهم العم بزاها أن كاتون تيجي إن أنو ما يا لا جهم أتكوبيا أتمان كذا شيء بالفم بلما النبي موسى kan do mana won na bor lo bang ne kama deme daraja chelwam pama na won dable na kurbiya da gane ko biyo tole kama bang sun kana won bang so yin annabi Musa ne bommi mun ya sayyidina Khidr ko kin wasan ka kokkaram won kokkaram ma bo wuto ko ko sulu no ko te patar ga ma ba onan yala lalan dirma shel biya ne bang sun tuna wumle am punna wonni chafir selem balama apala wonni sa'a am po kayal ni chafir selem bala rizo yala galsia amma
di bɔrila suɣulu musulnima ti gbubi miya suɣulu ni taba ti yi tooi kpaŋ ti man gbubi suɣulu ni taba din tahi ti ka tiŋa ka n bɔri ni ti zaŋ zaɣana ni hankali na ni hisaabi shɛli calculation shɛli kpɛŋŋo ka nyɛ yɛltɔɣa shɛli ma bihi suratu rahman naawuni rahama shɛli din biɛni biɛ dinni maa suratu rahman malila aya pisopɔin naani 78 lala 78 ŋɔ maa di mini suratul fatiha n kɛra ka di chɛna di mali calculation shɛli ka a ni nya ka di mini fatiha chɛna di mini 78 maa a laɣinli ala ka di tira ala 15 15 maa a laɣinli ka a nyɛ dibaayobu suratul fatiha din mi nyɛ Qur'ani dundoli maa din nyɛ first sura 1 zaŋ 1 maa chaŋ ti pahi ayobu maa ka di taai dibaala ayɔpɔin ka di tira aya shɛŋa din be fatiha puuni ma biya 78 ŋɔ suratu rahman ayanim maa zaa bala maa a zaŋ dibaayɔpɔin ŋɔ n divaidili ala ka aya nya a divaidili n zaŋ dibaayɔpɔin kpɛhi pisopɔin naani aya nyɛla tini yini ni zaagaŋ a nyɛ nimaani maa yahdiyu ni zaagaŋ di zaa ŋɔ ka nɔmba nim kɔnkɔ n doya maa o di gba nyɛla palli shɛli ka di yɛri yɛltɔɣa ka di yɛri ma yaɣali shɛli beni a ti kuli kpuɣili 11 maa tiri ala annabi Muhammad lahibali sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka di naan tɔm chaŋ ti kpalin zaa yini ka di gba yɛri ala yɛltɔɣa shɛli Naawuni yɛltɔɣa ka di yɛra maa kaman an yɛn yihi shɛli di puuni maa ni pɔri di pɔmi ʒɛya di bi nyisira di lan yɛn nyɛli ma bihi ka lala 11 maa yaha ala laɣinli 1+1 maa di lahi tiri ala 2 di gba yɛltɔɣa ka di yɛra maa zaŋ dalim suuri maa aya din nyɛ dibaayi maa di puuni aya din be dibaayi afa haji adam suratu rahman wula ka di piligi aya maa ni arrahman ka yɛla wula bismillahir rahmanir rahim arrahman ni arrahman ka baŋsirti aya din pahari ayi maa nyɛla allamal qur'an ko ti qur'ani baŋsim nduma Naawuni dabili yi ti niŋ katari ka Naawuni ti a Qur'ani baŋsim chini kam din be biɛhigu puuni Naawuni laɣim li ta wallahi tallahi shɛli lahi ka di tooni baŋsim kam ka a ni nya luɣuli kam di bela di puuni ka di yina ni yɛri Qur'ani baŋsim maa ka irin tin kuli yuuni zuu shɛli ŋɔ maa kan yɛri maa o din baŋsim din nyɛ hakika maa ka jɛs kaman ka din kuli mali shɛli bɔri viri musulnim afanim ni zaŋ shɛli bɔri tabi viri n kuli yɛri yirim maa ka din pala baŋsim din nyɛla viri bɔbu ka baŋsim bala maa din yɛli allama al-Qur'ani maa n baŋsi Qur'ani n baŋsi Naawuni dabili Qur'ani ka Naawuni baŋsa Qur'ani yi yɛla la n baŋsi Qur'ani ŋɔ maa a shili titali nyɛli n zaŋ ti musulnima zaŋ dalim Qur'ani baŋsi wula ka di niŋdili ma bihi din malila alaaka ni zuri a shɛli ti namdi maa ka paɣa ni yɛn dɔɣi biso ka di yɛn nyɛla
ŋun baŋsiri Qur'ani maa yɛn baŋsi ka o na be o mapuli ni. Attempts a ti yɛlli la maa nira yi bi maagi o ni a nyɛ ka o yuuni polo ni ti ni diri wahala bɔri baŋsim ka di to shɛm maa. Ayi ŋun lee nam ninsala ya ŋun lee nam ninsala ka ŋun lee nam Qur'ani ŋun lee su Qur'ani maa o yɛn laɣim dibaayi maa di yɛn tomi. Nyini yɛn laɣim li ka di to maa domi a bi su Qur'ani maa ka bi laa namaa maŋa. So nyin yi ti yɛn laɣim li di yɛn tomi din bi wuhi ni ŋun suli maa ŋun yɛn laɣim li di shɛli di gba yɛn tomi. Naawuni yɛn laɣim dibaayi maa di bi yɛn to. Yemi di galisiya pam paɣa yi mali pua o yɛn dɔɣi di tooi galisila chira awai a nyɛ ka o dɔɣi. Amma o daŋ paɣaba din ŋuna chira ayɔbu n nyɛli di zaaha ka di biɛni. Musulunsi soli zuɣu ni tɔbiya maa paɣa ŋun daŋ dɔɣibu paa chira ayɔbu amma din niŋ kom n bayyana n biɛni tɔbiya puuni nyɛ chira awai. Lala ashili ŋɔ mi di malila alaaka ni biso ŋun be o mapuli ni ŋɔ maa. Di zuɣu a yɛn niŋli a kpaŋdila maŋa chira ayɔbu din nyɛ tuuli maa puuni ka di naali bo zuɣu din tooi niŋ ka o dɔɣi chira ayɔbu. A bi niŋ yɔnyɔm ka dile yɛli ka taagayitiri la zaŋ chaŋ chira awai polo la ka o dɔɣi o chira ayɔbu. A leen kpuɣimi labisi o mapuli ni maa ka naagi lala tuma maa bee. So a kpaŋdila maŋa chira ayɔbu maa ni ka di niŋli. Domin paɣa tooi dɔɣira chira ayɔpɔin anii awai di zaa tooi niŋda. Di zuɣu a yɛn niŋ ka niŋ ka tari ka kuli ka mali suudoo kpaŋa maŋ n niŋ lala n ku bukaata maa within chira ayɔbu maa ka a niŋli. Di saa a mali suudoo silimiinsi n yɛra ni to make assurance double sure ka a mali suudoo an yɛlli maa a niŋli ka mali suudoo kama o niŋbi duŋni n niŋya haka biham yaha. Ka lala ashili ŋɔ ma bihi din dalindi suratu rahman ŋɔ kula ka di niŋdili. Domin a nufi nyɛla ka anduma Naawuni ka o baŋsi lala bia ŋɔ Qur'ani ka o na biɛli o mapuli ni. Ma bihi n pun daŋ yɛliya ni lala suratu rahman ŋɔ mini suratul fatiha n chana. Di zuɣu ka a pirigi lala aayanim maa din nyɛ piso.9 maa ka a pirigili ayɔpɔin. A pirigi 78 a divided by 7 a nyɛla 11 remainder 1. Aya pulla 11 remainder 1. Ma biya a nyɛ 1 shɛli din guu ŋɔ maa a muraadi maa n bala maa ka a miri yɛla ka di yiliya. Dini yɛn dalim a muraadi maa. Tuula mi dini nyɛ allamal Qur'ani maa dini nyɛ aya number 2 suratul rahman maa ka a miri yɛla allamal Qur'an ka a miri yɛla yaha. A nyɛ piniyin maa an divide sura maa ka di taa piniyin maa lala piniyin maa bakwai piniyini ka bukata ŋɔ kuri ka bia ŋɔ maa ma o dirili o nyurili waligu nyɛli biɛn sabini rubutu ka di sabili. However di bɔri yaha din tooi karim di gba pa taali di deera. An tooi sabi shɛba ni je rubutu maa sabbu maa zuɣu kan yɛli ka a sabi rubutu ka a sabili. A shaafa ka a sabili rubutu a mi bɔra ka a karim. Bakwai pili yini ka di yɛn tiri o ka o nyurili. Bakwai kam ka a niŋli yim bakwai ŋɔ ni
o teki bakwai din kana kala nan har tin yini din ken shamiyala ayan ma din ye 78 ma ka pule tin yini ma so ayat ba yo point bakwai ngodin bala next bakwai ayat ba yo point yibang kama akul sabe bakwai 1 first week bakwai din fara yi bakwai din fara ta anna bakwai an har intifa tin yini so ayan nan ma diyan pula lalama 7 7 7 7 har tin yini ma so din ya tule ma ayan yila aya yini din ya number 2 ma allama alquran ma din biyan jere so diyan kola di pilge arrahman ya karyanna aya da bala karyanna anni karta da ba yo point ma domin din ya aya da ba ma ayile dire ya yara ayo point konko aya da bala ndani yin ta ayo point kayan zan ba din ya agima ayile so akal dia yara da ba yo so di so dia nana anni yiban man so 1 2 3 artabani so dia changla this way ki womdele nsongma bakwai din ya tule bakwai ma aya nam da ba yo koy ma yan ko me aya din ya tule ma nchangti na aya da ba ni so de tilgerla bismillahir rahmanir rahim aya atukuli pole bismillahir rahmanir rahim arrahman dem payanye allamal Quran ka yihle so dem biyan pa so aku ya bismillahir rahmanir rahim arrahman khalaqal insan in kamta pa ayatin ya amima anda tadgo fil mizan din ya ayat ba anima so dem bako mo din ya tulen wama din ka yan saben pa lezanti pa pulen wama ko nu akil gamma bako ma din bala second week ma itla kana ka shifte in kana ayatin ya awai ka sable har na ayatin ya bala tinanu wa aqimul wazna bil qist har intikanti nala wa halakal jana min marij min nar bimana aya awai har na aya tinanu bakwai din ya ba imam bala ka fara banzan to ko yu bakwai din barata karba tilge aya din ya fina yobu domin second week ma fina nu karazan so third week ma aya din ya fina yobu har na aya ala fishina yi fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban aya fina yobu ma bala har ta baga aya fishina yi yakhruju minkum al-lu'lu'u wal marjan ka qalan to ko yu bakwai din fara na karkan aya fishina ta har ne fishina awe lalaka kuriyan kenan aya din ya riba bakwai din bai riba nu aya din ya fita ka san lalaha ne fita na yobu bakwai din ya ayobu aya din ya fita na yopoi har ne fina na ta bakwai din ya riba yopoi riba aya riba yopoi ma kariyan yala fina na har ne fitu ka sabre bako yu bakwai din ya ani aya riba yopoi shala yan ma yala finu ni yine har ne finu na yopoi lalaka yan zan le kyam kumpo bakwai din ya awi ka pamu aya riba yopoi ma yala finu na ni ne har ne fi yobu na nahe bakwai din ya fiya aya da ba yo pon shela yan sabmanye fi yobu na nu 65 har ne iso point ni yini 71 last one man bakwai din ya tin yini ka aya da ba yo pon manye iso point na yi 72 har ne 78 so point nani last aya man balama 78
hurun maksuratun fil hiyam kayal wula intinar tabaraka ismi rabbika zul jalali wal ikram aya ma bahbun sura ma bahbun bala ma mabiya disa ayin ya mi sura ma zaha bakwai pinin za wonyule sura ma zaha wonyule aya gam konkon n kɔŋ di puuni dini nyɛ aya dini allama alquran din mi nyɛ muradi ŋa an niŋ lala maa na pumpɔŋɔ qur'ani mun maa suratu rahman maa zaaha n bɛ o sani ŋɔ maa so ka kpalim niŋdi bakwai kam zaaha an nyɛ bakwai kam ka di sabi allama alquran tini yini o nyu bakwai kam allama alquran tini yini ko nyu lala kayan ciro ko nyurli chena muradi ma mi ni nyɛ shalam balama domin dini nyɛ a muradi ma allama alquran dini nyɛ nduma na wum bang sumo qur'ani ni pɔri na so ŋun gbubi nyɛ vili kan yɛriyɛri yɛtɔɣa ŋɔ maa ni pɔri sab sɔŋ bu dɔɣila la bii maa a pala ŋun ni to ban wula ko niŋ ti ni qur'ani lala ma har a fa so ŋun baŋ sɔrɔ qur'ani ŋun wuhiri ba karim ma bii kam yi yisi bi tɔhiri la karim a so maa gba na yɛn niŋo di na yɛn niŋo la laaʒi ba kama wula ko ti o mi qur'ani maa har a so maa gba yi maa gooni o bɔhindi la binshaɣu wa sani ba wa yɛn baŋ la qur'ani maa baŋ di shɛli dabam di pa nyɛ ŋun sabi waligu ŋɔ toomu bee wa ma so ŋun yuli ŋɔ so ku to understand o qur'ani maa nyɛbu ni yi shɛli na domin nyini ŋun too ko o yuŋɔ ni ma so ŋun yuŋɔ buŋuna ŋun kuli mimi ni kaman qur'ani ko o dɔɣu ŋɔ ŋun kuli yɛ mimi ni qur'ani ko o dɔɣu ŋɔ ma bihi ka bɔri ni kpahi yɛtɔɣa shɛli yi nyɛla la ashili ŋɔ wallahi dinde yiri pa annabi ni o yin nim dolibu daal barika zuɣu di to pam ka a ni tooi yihirim bɔŋɔ n ti so har ka ti yɛn nyɛla polo ni ka nyini yɛn yɛlli bahi ni shɛba gba di da anfaani domin ninsal tɔbi'a o maŋ ka o bɔra o yɛn bɔrimi ni ŋun bihi n garifu kam a ti tooi niŋ suhikpeeni zaŋ lala maa ti maa annabi ni o yiŋ nim wubisibu bun wuhi ti shɛm bala maa annabi ni o yiŋ nim wuhibu wuhirimi yaa binshaɣu an yɛn zaŋ ti a bihi ka di ni tooi chɛ ka a zaŋli na ti ti ka di nyɛla so bihi mini a bihi ka bi ni tooi saɣasi taba a tooi niŋ lala maa naawuni yɛn lulla lala hali shɛli an mali ka niŋ shɛm ŋɔ maa ka ti a bia maa nyimman maŋ ni ku tooi mi bɔnbɔŋɔ maa naawuni yɛn tila a bia maa tin gahindili shɛli ka a baŋ naan niŋ shɛli maa naawuni gba saɣaya o n taa pini o mi yɛn zaŋmi ti a bia maa ka a maŋ ka di niŋ a lahashiba ma bihi chɛla ka ti yu taba duniya shii maa di bi waɣa the journey together is short ka chɛndi waɣala n nyɛli ti yumiya taba ka zo tabi nambɔɣu din laɣindi ti di niŋ galisi gari din waligiri ti ka ti yu taba annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko baŋsi ti ka yɛra wa rahima maa puuni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yi so ku tooi mali imaani pali faashee ka a yu a kpee ni an yu shɛli chaama a tooi niŋ lala maa
a imani yan palib tere nam de wiki ne taba te zo mi tab nam bo ka yu taba mriya ka ko demle ne bin sha akar bangsi habo mi bin sha de ko ne demle dwalle ka zakselle ahlul bayt abu mi ahlul bayt abu understand ahlul bayt bal annaba abu understand ka ko ne demle hete hasata atuhum li sulballa ahlul bayt ka su yisra kati jembalama mamani jihteliyaka they come to current the Buddhim Benisam to Ashara against them. Currently, the dunya banks shall mean about Ahlul Bayt. Katijim Balamam, yeah. Tidala Ramadan ni, and so Punyal le Kalaya Sur, Banama, Kaya Yelle Pai, Balgimia, Dama, Bovia Dama, Kanyala, and never Suki Nama, Palgimia, never so. Nervo family pam. Nervo give wahalan. Kati jenyale. Ati yakanya extra. Ya twakar yarama. So hati biya zune. Wa illa diyantala ni shel kumku karinage. Barakani nyanji ka shel kuma di yarami. Shab hakim biya zune. Bombushi kasolvele. Dable kam mum biya musulun kam mum biya dunia ni bang me yato ayene kama. Akala dunia wana to solve a problem. Bombishi ka solvele. The Euro come here solve a problem. Bomlelas problem na shi ka solvele. Ami yam bang le marentu. To dunia nke ka gom de bu nang alher all over. Tizang lala manzo tam nambo. Nang Sopian le tema biswambia ne ka bono Muhammad. Woko hala swana. Ni shafi ni mani ni mango sto ni mango. Woshila alaji Idrisus jirambi sama nyanga. Ramadan wo zo kupon manga. Discount wo ben shakamza reduce it down. Ramadan wo zo. Qadira babu mo yemi kyan waman. Alaja adam. Ajishi ni piem balama. Amino biya la fonyen. Kubo nima. Kamal de la bal kamwoshi kafu katuni. Kayal gublala annabji sutiel na annam shamma. Isi titiana ne jingle puma kompoyen ki hal janna bin wal lobo biya hashiti kaza. No. Hey. So ne tam nambo numi al khairi. Fal ne tam surai. Ramadan balama. Ka zan la chance moma domin ditin yala Allah su Ramadan balama. Abu ni. Ki hamiya lagrab si dik yakan lagrab ki haji. Bumiya na unzo, bumiya annabzo. Mabi musulman sun sune kibsikalsiya. Kalli to ashal biya ne kan pahandele kabwar mawla kar pati shamma. Ya fulo ka te pram har te palala. Te chimane balle din biya timpune. Barmansi nkuliya kwa galle. Ye barmansi. Ribanyala na kinsi. Mafsi mbalama. Nzanti musulmi munye bilchini. Jni nyale. Ka nye musulmi. Ka musulmi pie. Nunkurle mpago. Be fara migu. Be toro. O barge. Ka musulmi mjene. Katukutu di ko shele. Ko kat wayan ba shele. Wayan kam na tishi le tuni. Man bara. Ti difi. Ti zafi mbaranga. Lalama bang serteme. Niti musulin sima ka correct karachanma. Di patim mare tini ka tihare jele angal suko. Tinung kongko nye na benam da dia piagoni. Church in more Christians.
tamalmo chetinam nirba da ka ya ka bu mani bara banin salnim yaba bukanin kura buka fara nima ka ko suku ka ban kala ma bu bukan da mani bara karyala musulnim yamba na bara katida nabi ya da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kati ko Qur'an ti yala mal nan bo pam de nyala fi zam tete bani pambo adini pambo ma lamia tishin kati yala yanga ka koraktile na umbu zam tu talma ti yale akomande soloma amana biazma correct me ale kazang lalama palgan na basuhu kemal nam bo pam ni yarma de pormala ninta talibu kan nabnam udah umayam bahwan lala ye pulka tikyang rong karmala na chisu katamal kumpu kyampu makanya jinga maza di kwa megal barmansi musulma pakwaya kipsi nunkura barte zomba bankala fi banno kam zanya la musulma kam gorkuro nan tire bonu suhra bu fi zanaya diran ya Imam Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu al-musallin Imam Ali zaman ko min so da shabda ta cena kan wunye khalifa ko tinya nun kurso ko mana bara ko waya ma haza kabayan nafsu kayol na haza yahudi wa yahuda do ma biyal min man haza mun lebo yal me bongo mbuyal mulebo ye pompumo dumbumo kamna ai yahudawo do balama ai ko a ko maliya ke so mo kubukata ko tumtuma hal entu kurdi ko tiyan na la munya ma la baranuti boki yana wulma desaha Una yel mungu baitil mal. Dinya tishaman mo finance minister ko yolo wo record mo ntiko particulars kati ko am wo jibuno nyuno ku kata kam din dalan arziki har no nya filtarga amma kadde de nyale kam muslim yam jan ku yangal suru duti kabiyani karam barama lala simsana muslim kat supporter taba na wo yiti ta ka mal extra ka atin barama dahambum pagama a family pune ashishi ni taba shabka support them responsibility shall na wonni titim barama batin naru lati bin shakam tim bunda to araman la shale kasonda diga shabanda diga kajira harka tikana tipawo ma lala bunda goba shamma zan gobban biyan mun ban kurguma dan man nan bo ba kuni yala ka nya kari lan kurgi ko kurgiya wo tibin yala dibala ko kayya ku so wannan bo to yar da tibaniyan li shal ja'ani won ganyale musulma rubbumani to mboma alshanna ka puji mle kallo barka wula ka pana kiyama kana wuzaksu no yula an bobo bindirgu an bobo sutura musulma ta correcting rubbuma kana wuzan le zoti za hanan bo tinyama ta sutura de kalsiya ni namda namma so biana akyanti boxi ni wo namda nama anti hanne namda su ko ondala nda namda nama kar galsi de pakishi pihta pihnu kwabga nawula anto per namda de bayina kargala la kan der kuljan nanglu it's a serious problem
ka liiga nim maa ka di kabisi zom naawuni liiga pala n nyɛli zaɣ kura n nyɛli ramadan ni ka ti bɛ maa laɣasi yihi di shɛŋa an bi yuusiri shɛŋa maa ka yuli salo maa ni a faamili a dam puuni a ʒiʒiini tabi ni a zo nim puuni ka a pii shɛŋa ti shɛba miri ka a niŋ mistake ka ti ti falidiriba ka ban ti vaali yɛli ni bo ka ti yɛn niŋdi bo ka zaŋli tira ka laara yɛn leela nanim bi zaŋ ta amma ban ban yɛn ti maa ka ban nyɛ laara ka nyɛ nya zunubsi ma bihi ti kɔra tibiri bɔŋɔ maa ramadan ka ti je a niɛma parisi parisi yihi shɛŋa n zaŋ tari a namda booni di galisiya shɛli ni tooi bɛni n paai pakɔi ka a bi pirili shɛli ni tooi gariba ka bo zu ka a kii pirili ka so ŋun ka namda zaŋli ti so ka zaŋ o vaalaara zomi naawuni n bi taageetirila so n yɛrila reality shɛli ti n bɛ di puuni n bala maa ka ti kɔrɛktili ʒaamani ŋɔ shikuru fiisi nim maa bihi maa pam feesiri problems ban lee ban nyɛ bipuɣunsi ka bi gilindi suuri ni di sɔŋba ka bi yo school fees ti kɔrɛktibili naawuni yi baliga arziki ta yihi percentage shɛli ka kpaŋa maŋ nya bi shɛba ban niidira ka chaŋ shukuru baŋsim bɔbu ni ka bi be support them yombu fees ka di nyɛla naawuni zuɣu ka nyɛ niŋ maa ka paligi annabi suhu lala maa galisiya kibisi maa bɔmbu shee ka paligi bi suhi ka bi tam ni bi ba nim kiya kpakpaya galisiya ka bi diri wahala n bɛ takaha ni zomiya naawuni leemiya bi yidaan nima zomiya ban nan bɔɣu ka sapɔti ba bi tirima ishaara ni time maa naaya time maa ni naa maa time naaya ni yɛn yɛli shɛli ŋɔ din ni kana biɛɣu ni naawuni o zom ti nan bɔɣu naawuni wo zom ti nan bɔɣu n chɛ ka ti tooi n gbubi musulinsi maa din simsi shɛm ka di tamdi ni ti nyɛla musulin nima all the time ka nimdi din yɛn paligiri annabi suhu daa'ima ala ta'lamuna anna a'malakum turadu ala rasulillah fa idza ra'a fiha ma'siyatan sa'athu zalik fala tasu'u rasulallah sirruhu imam jafar sadiq yarti ni ti miriya ni ti baŋ maa din bɔŋɔ yi bi baŋ musulnima yi tuma bi zaŋlimi wuhiri annabi yaɣu yi bi mi lala annabi nya a tumtumsa puuni ka tum biɛɣu bɛ dinni di saɣindila annabi suhu ni ti miriya ka ti saɣindi annabi suhu ni ti paligimiya annabi suhu paligimiya annabi suhu miriya ki saɣindi annabi suhu kam ka a yɛn niŋ bɔhima maŋa annabi yi yuuna an tumdi shɛli ŋɔ din paligi o suhu niŋ maa annabi yi yuuna ka a yɛli ka di ku paligi o suhu chɛlli ka a nyɛ naawuni ni yɛn tibga shɛm duniya maa n yɔhindi ti daba ala n nyɛli daba ala naawuni zɔm ti zaaha nan bɔɣu allahumma salli ala fatima وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك مصطفاك سيدنا محمد وعلى بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد
Assalamu alaikum warahmatullahi. Ciao.